Pozdrav svima, ovdje je Mizio sa Mizio.com. Danas ću vam pokazati jedan novi Siri tweak koji je upravo izašao prije par dana, koji se zove Polite Silencer. Odnosno, radi se o tweaku koji vam pomogne da ugasite telefon tako što ga samo zatresete. Odnosno, kada vas neko zove, recimo možda ste u biblioteci ili u školi ili na poslu, na nekom sastanku, često se desi da vam telefon zazvoni i da svi vas pogledaju čudno zašto vam je telefon upaljen. Naime, umjesto da tražite telefon po torbi ili u džepu i da tražite dugme da ga pritisnete, jednostavno ga možete samo zatresti malo i telefon će se odmah ugasiti. Možete naći Polite Silencer na Siri i tweak je potpuno besplatan. Ja sam ga već instalirao, tako ću vam pokazati kako otprilike to radi. Evo, nazvat ću sebe. Samo trebate zatresti telefon i odmah se ugasi. Odnosno, zvuk se ugasi. Što se meni našto sviđa je to da ako vam stoji telefon u džepu, kao što meni često stoji, možete samo praktički malo udariti po džepu i telefon se odmah ugasiti. Da vam pokažem kako to izgleda. Pozvat ću se još jednom. Tako, stavit ću telefon u džep. Ne znam koliko se vidi. I ponovo ću se pozvati. Telefon zvoni, samo se malo tapnete po džepu i odmah se zvuk ugasi. Pošto sam ja često u različitim sastancima, ovo mi je jako dobar tweak, tako da sam odlučio da ga podijelim sa ostalom. Nadam se da će ovo pomoći još par ljudi osim mene. U svakom slučaju, za tweakove kao ovaj, za ostale recenzije oko iPhone-a ili Apple uređaja, posjetite Mizio.com.